Dobro večer. Četvrtok 22 časot. Vreme za emisija vo Centar na YouTube. Ja sam Vasko Evto, početni gledači, a vi ste na Вестинското место. Видите во наредните 60 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вестината. Во неделата беше интервјуто со Љупчо Палевски Палчо. Ги сруши сите рекорди. До сега има гледано 150.000. Веројатно тоа ќе биде првата емисија од овој циклус емисии 2019-2020 година, која ќе има гледано с повеќе од 200.000. Значи има одлична емисија. Се уште траат реакциите за тоа интервју на Љупчо Палевски Палчо. Вечерва ви подготвуваме нова бомбона интервју со Миодраг Зец. Го барам многумина од вас интервјуто со господинот Зец. Тој е човек кој руши рекорди на YouTube. Исклучително добар соговорник. Проблемот кај него е што не можете да го прекинувате, бидејќи ако го прекинете ќе му се изгуби концепцијата на разговарањето. Значи вие ако со прашање или со подпрашање му ја прекинувате мислата, му се губи континуитетот на мислата. Многумина од вас нели ми замера или ми префрла дека ги прекинувам соговорниците. Ова ќе биде едно од оние интервјуа кај што им дозволам на соговорниците да кажат. На господинот Зец му дозволувам намерно да каже, бидејќи има што да каже. Тој е еден од ретките соговорници во овие изминати неколку години кој има што да каже. И не само што има што да каже, туку има тежина тоа што кажува. Значи 50-60 минути интервју со господинот Зец сигурно нема да зажалите. Господине Зец, да. Вие некаде на 60 и нешто години правите одлична YouTube кариера. Вие имате професорска кариера 40 години и никош не сте толку популарен како последните 2 години. Да. Правите растур систем на YouTube, секој видео, секој настав е 200-300 илјади гледан. Да, тоа се дешава. Вие имате, професор, една флоскула дека ова што сега што ни се случува е освета на лошите ученици, на понавлячите. Дека ова се што ни се случува во Македонија, во Србија. Дека тоа освета на лошите ученици, на понавлячите. Значи, ви имате систем. Ако е систем добар, on svakog pojedinca izvlači maksimum i ono kreativno. A to su neki sistemi dugo trajali. Nešto je čovjek pojedinačno sposoban, ja to često govorim. Nije rimska legija jaka sama zato što je svaki Rimljanin jak, ne. Oni su jaki kao legija. Kad bi Sloven, kad bi German video rimskog vojnika samoga, 1 na 1, ne bi on tako dobro prošao. Međutim, kad je legija je prošla gde je došla. Bayern je prošao. Zvezda može imati vrhunski igrač, ali dobije od Bayerna 10 komada. Zato što nema ni ovo sistem, ono je sistem. E sad, imate narode koji kažu, ja ću iz svakog pojedinca izvući maksimum njegov unutar vertikale društva. Ali mi, nažalost, na Balkanu celom imamo potpuno destruktivan pristup. Gde se to, recimo, vidi u školi? Čime se mi bavimo u školi? Od Skoplja do čak Ljubljane. Mi se bavimo najproblematičnijim decom. Škola zaseda da popravi loše ocene. Škola ne misli da li je neki Makedonac, Srbin, Hrvat najbolji pa da ga zadrži, da ga ne usisa London, Pariz, Beč, Vašington. Ne, to ne, neka ide. Jer on je nama konkurencija, mi smo najgori. I mi se stalno bavimo onim lošim i zato su takvi. On ima tamo sistem, kaže, aha, ja iz cijelog svijeta dovlači ljudski kapital. Idu Sirijci. Sirija je, recimo, tipična kod stara Titova Jugoslavija. Jedna autoritarna država koja je imala relativno dobro obrazovanje kao sve polusocijalističke zemlje. Pogotovo imala dobro obrazovanje u tehničkim stvarima. Nije imala filozofiju, sociologiju, društvene nauke, ekonomiju, ali Tito je znao da mu treba dobar inženjer pašće most, da mu treba dobar inženjer da pravi top i tako dalje. I Sirija to ima. I sad vi vidite kako idu imigranti. Oni koji su najbolji, oni su došli do teta Angele. Ona njih pušta. Ko ima zdrave zube, ko ima elektrotehnički fakultet, ko ima 25 godina, on ulazi. A onda se usput zadržavaju ovi onemoćali i tako dalje. I kod nas će završiti oni koji nemaju zube i koje trebaju da šaljemo u banju. Za pljeskavica. I ti će završiti kod nas. Da. I on znači... I će glasat za pljeskavica. Da, za pljeskavicu može 2 put glasati. Tako da ti vidiš kako se preraspodeljuje ljudski kapital. Ono što je problem, i što je problem Beograda sada,
bar ja ga tako doživim. Sad je Srbija u najdelikatnijom položaju od kad postoji moderna srpska država. Zašto? Pa Srbija je imala čitav niz kalvarija. Govorim Srbija u užem teritorijalnom smislu. Ali ona se popunjavala uvek neto prilivom ljudskog kapitala. Iz bivših republika, iz srpskih prostora. Oficiri, država, Federacija, Slovenci. I Crna Gora, i Hrvatska, i tako dalje. Pa Bojan Stupica je došao u Beograd. I kao sad je Srbija po prvi put ima neto izlaz. I to neto izlaz baziran na ljudima između 20, 30, 40 godina. Što je ima Makedonija slučaj. Makedonija bez daljeg. I zaista je tužno, ja sam skoro boravio na Malti. To sakate da kažete da nas ne čeka ušte pološ period. Čeka gore nego što smo do sad prošli. Nas čeka gore. Vidite, ako imame neto, vo navodnici, izvoz na sve što je kvalitetno, a nemame prilivi, osim ove Sirici bez zabi, koji teta Merkel negi prima. Pa ne jedino da primaš ove u prvom turu su Sirice za 20 godina. A što je sad otpor? Jer objektivno se... Recimo, ja sam skoro boravio na Malti. To je zaista strašno. Znači, 25.000 ljudi tamo ima, koji su Srbi, Makedonci, del Bugari ima. Deo Bugara, ali mi smo tu glavni. Da, Srbite se glavni na Malti. Mi smo glavni jer Bugari beže i Belgije imaju radne dozvole, mi nemamo to. Ljudi žive, ljudi koji završe fakultete, koji su obrazovani, koji sve tamo borave. Strašno je to vidjeti, da tolika masa sveta koja dolazi ovdje da se leči, recimo u Srbiju, Makedoniju, dolazi da se operiše, dolazi... Sve su troškovi ovdje, uključujući troškove sahrane, a koje bude, a prihod je tamo. Prihod je na jednoj Malti, razumete? I kad čovjek to vidi, onda je Srbija, bar ja za Srbiju mogu... Srbija je zemlja koja treba strašno velika infuzija ljudskog kapitala, a ona ima krvoliptanje. Zadnji veliki talas u Srbiju, bez obzira sve na njegove posljedice, je bio iz Srpske krajine, koji su ljudi doneli i neko znanje, i neki novac, i neko preduzetništvo. Nažalost, veliki deo toga je bio transferno kroz Srbiju, pa Australija, Kanada i tako dalje, ali je to bio dobitak. Ali imate isto taj otpor došljacima. Ljudi ne shvataju da zemlja u koju se ne dolazi, da nema budućnost. Pa Amerika je useljenička država. 90% intelektualnog potencijala su useljenici, ovakvi ili onakvi. Pa Oppenheimer je došao, pa Einstein je došao, pa je Tesla došao, pa je Pupio, pa su, razumete. Ali on ima sistem, zna se ko tamo vlada. Na Cambridgeu, na Oxfordu, većina profesora su Indusi, nisu oni Englezi. Ali oni prihvatili su taj sistem i na neki način daju mu pogonsku snagu. Nisu oni u domu lordova, možda će neko i postati. Ali se probijaju, pa evo, gradonačelnik Londona Indus. Može po 300 godini. Da, pa može, ali on ima sistem nekako koji to drži. Mi ovdje, ja se sjećam sa ovim našim iz Vojvode, u tom jezgrovu Tormaša i tako da. Ja kažem, ljudi, što ste toliko skočili protiv ovih što su došli? Pa da oni nisu došli, ko bi kupovao te stanove? Ko bi pravio parket? Ja sam skoro renovirao stan za ćer. To je porazno. Pločice stavlja čovjek iz Bratunca, koji dolazi iz Bratunca, koji je 150 km u Beogradu stavlja pločice, a parket hobluje iz Rožaja čovjek. Ja mislim da je musliman iz Rožaja. Kaže on, ja radim na čitavom balkanskom prostoru, ima te mašine, ima taj kombi, ja idem, kaže, u Makedoniju, idem po Bosni. Znači, on ima spravu, hobluje parket. Znači, ti si dotle došao da imaš disbalans u tim elementarnim stvarima. Kad on postane strateški u zdravstvu, recimo, u tehnici, pa nije džaba ovo što smo pravili put, pa 3 puta preprojektovali, pa nema ko napraviti. Nema ko napraviti. Jer ti objektivno si devastirao se. A to su naši političari. Veliki tu dobri. Naime, ljudi ne shvataju. Ja znam, recimo, čak i najbolje ustanove, univerzitet, on bi trebao da bude najbolji. I on nema taj osjećaj da moraju doći novi ljudi. Ja dosta znam vrhunskih profesora čiji asistenti su
potpuno prošli ljudi. Mi imamo taj strašan strah zato što živimo u turbulentnom društvu da svakoga može smeniti. I mi imamo negativnu selekciju i u školstvu, i u zdravstvu, i u politici. Pa svi ovi što vladaju već 20 godina. I svaki sistem se degeneriše ako nema nov pristup i tako da. A to se sve uči u školi. Sve se to, zato je to osvetloši đaka. Jel možeš ti biti prvi? Pa liga, sportska liga. Evo, šta sad liga u Makedoniji, liga u Srbiji? Jel ti ne može, to je mali prostor, ne može veliki klub da postoji. Ne može. Ja sam primjer da čitam vas Srbite. Sve vi imate Novak Đoković. Da. I nema na prostor na poranašnja Jugoslavija takvi kritiki kao Novak Đoković koliko što ima od Srbija. I сега su oni pametni kako treba da trenira. Da. Pa zašto ne jedi meso? Pa zašto je vegan? Da. Pa žena mu štetno vlijeva raz njego, pa onaj Pepe i Maš, ne znamo, pravil nekoj magiji i tako natamo. Da. Znači, na prostor na cijela Jugoslavija on je prifazan, ama vi Srbite znate poiše od njega Pa dobro, on je naš, pa mi imamo kao pravo. I kako da igra, i kako da trenira, i tako natamo. Kako to da go definirаме, gledate? Nije sikoja znajeme poveke, Pa dobro, za drugi mi Srbi na Balkanu kaže zašto ne treba da, hipotetički, to je malo nepristojan izraz, zašto Srbija ne treba čuvar u logoru? Jer mi nemamo simfoniju, pa kogod pođe da penje s prezida, oni vuku dole. A Jevreje moraš dobro čuvati, oni se penju jedni na druge, pa onaj kad iskoči pa dodaje ruku. Ne, ovaj ko se dočepa gore, oni vuku dole. Tako da, a Novak je uspeo, unatoč svemu što kažu naša braća Hrvati, ali to je individualni sport, to je čovjek na čoveka. Da. To nije tim. Kako še rekao, te Sloven ili German na Rimljani. Da, on je, kad je on na Nadala, on ga dobije. Da. Ali kad mi odemo na Manchester, ne ide. Ne ide. Ova floskula, koliko je Minato to podalečno, toliko je pubavo, da ima продолжение, ili vi koje kažete, koliko je jedninata podaleko, toliko je pubava. Toliko je lepša, koliko je prošlost dalja, to je lepša, no i koliko je budućnost i koliko je budućnost dalja, to je više lepša. Da, to je dalja, da, i prošlost i budućnost. To je floskula na naše doživljenje. To je sistem, mentalan sklop na naše doživljenje. Pa mentalni sistem koji je... Ili sme zaglaveni vo Minato, to koliko podaleko, toliko posvetlo, toliko poherojsko, toliko po, ili sme zaglaveni so toj prefiks kje vo jedniната za 5 години je по-добро, за 10 години je по-добро. И ние никако да живеем у сегашно. За таа флоскула ви отсликува менталната состојба. Ja sam jedan put rekao, ovo upravljanje naroda na Balkanu, manje više u svim ovim državama, liči, znate kako izgleda baš sam gledao televiziji, nisam gledao u životu, trku pasa. Ne, kućin, da. Pa da, pa ima taj neki hipodrom gdje se oni trkaju i ima jedna žica na kojoj ima zec, maskota. I sad vuče sistem, struje zece, oni ne mogu njega nikako stići. Jer kako oni idu brže, zece odmiče. Tako naši političari sa nama, mi tako trčimo trku, oni nam stalno kažu bit će sutra, pa bit će prekosutra i tako dalje. Ali je to sindrom komunizma je to bio. Moja pokojna majka, otac je bio ratni zarobljenik i on je znao gdje se vratio, ali ona nije znala. I ona sad priča meni, u detinjstvu, sećam se te dve stvari, šta im lažu ovi pričaju, ješće se zlatnim kašikama. Pa kao neki komandant tamo njoj u Partizanima kaže, kad mi dođemo na vlast, svako će da se vozi džabe vozo, što mi inače ovdje niko ništa ne plaća, ali sve manje autobusa, a kaže voz kad vidi radnika, trudbenika, on će stati da uđe. Pa kaže, ja mama, pa stvari ostvare, vozovi tako sporo idu da možeš ulaziti, izlaziti, ne mora uopšte. Sve su te ideje ostvarene. I ti si imao to stalno, biće. To je sindrom komunistički, to je sistem polureligioznog vladanja. Jer on vuče čak iz hrišćanstva. Tamo te on drži. Jedna od najvećih stvari u hrišćanstvu je zagrobni život, da postoji raj. To se translatira u politički naš život, pa biće. Samo što smo mi sada ne žurimo raj, nisi niko ni vratio to da nam objasni kako je. Ali većina veruje u taj raj. Tako većina ovih vernika
postkomunističke države, oni mnogi veruju da će to biti. I ti stalno njemu nadu proizvodiš. Ti u stvari nema... to je filozofski. Nemo da bude 2020, takvi je Da, 2022. Сега само што не ни дадоа покана за датум за отпочнување на преговори со ЕУ, ке ни дадат 2022. И то постојано се пролонгира. Napredujete. Ja se sjećam, zadnji moj boravak u Makedoniji, gde je bilo tako, ja strašno volim Makedoniju. Čak i moja slava je Sveti Pantelija koji odozdo ima crkva Nerez i tako da sad je to pretvorio Da, Pantelemon, da. Ma da, pa Sveti Pantelejmon i tako. I sad u hotelu čiji su dali Holiday Inn i tako dalje, i nema ni gosti, nije neka gužva i tako dalje. I sad izlazi ja na doručak, a to kako se zove ovaj posrednik, sad je smenjen kako se zvao iz Evropske unije, sekretar za proširenje. Johannes Hahn. Da, Johannes Hahn, on je tu i dolaze oni sa tašicama, rekao, vi ćete ući, ćete vi malo sutra. I dolaze razni, ovi njegovi se iz lokala i tako i ove koje on vodi, rekao, Bože. A apropo kako narodu možeš svašta prodati. Pošto sam ja ranije dolazio često u Skoplje i tako i šetam, ja sa Skopljem i gledam to sve tako dalje, neću to da komentarišem, prelazim most I tako, ja sam dobrodošao čovjek i šalim s tim narodom, pada neka kisica i onaj stari most, neka zvali Dušanovi, tako da. Kameni, pa dobro, a mi zovemo Dušanovi, šta nema, već ako zove kako hoće. I sad, ja sam sretim jednog čovjeka koji onako fini čovjek i Makedonac, ja se baš divim tome kako je to sve dobro, šta će ja da se... Mislim, pa ne, uvijek se može, kad prođe vrijeme, stvari se promene. A on protiv tih spomenika kaže, mi smo grad da ima više spomenika nego stanovnika, pa nemojte, rekao tako. I sad gledam ja tamo onaj glavni trg gde je onaj Aleksandar Makedonski i sad lijeve strane veliki onaj mjesta i ja znam da je to Samojlo, to znam. Ali ima s desne strane ima isto veliki spomenik, kako se ide s mosta, ja pitam čiji je sad to spomenik. Njega toga pitam, ja sa njim konverziram. Kaže on, to je kada je spomenik caru Lazaru. Pa nemoguće, rekao caru Lazaru, što misli ti za spomenik caru Lazaru? Rekao, možda je Dušanu. Dušan je krunisan tu. Ja ne budi lenj, odem ja tamo, kišca počne da pada, rekao, čiji je spomenik? I to je zaista mudro taj smislio. To je Justinijan. Rekao, ovi su se Makedonci odlično dosetili, Justinijan je veliki car. Nema nigde spomenika, niti ga ko potražuje. Izgubljen u vremenu. Rekao, najbolje Makedonca da bolje da uvate Justinijana, jer za ovoga znaju, pa ga traže. Aleksandra. I na kraju su ga tako našli. Ali Justinijan primo, on jeste i rođen tu negdje, nema sad veze. Rekao, to je, vidiš kako se ovaj dobro setio. I ono Kale, to je sve sad Vizantija, Vizantija je nestala. Nju možemo da baštinimo. Ja lično mislim da ovo što se sad sprema Srbima, da se ovo sve Kosovo proglasi Vizantijom. Jer Vizantija nema nosioca prava. Iščezla. I sad ko se dočepa Vizantije, on ima koren. Je li suština naciona je da ima neki koren? Da, koliko podaleko tu. Pa da, ali Vizantija je veliki koren. I to je istočni Rim. Rekao, bolje bi da su se vatali za Justinijana nego za makedonskog ovoga, ili ovoga će oteti. I sad videli smo šta se desilo, oteli su ga, nema. Ova vaša rečenica da vo molčenje je sigurnoста. Pa to je Andrićeva rečenica. Da, koja koristite, to je odslikova suštiната na ovo što ni se slučilo. Suštiната ni odslikova na to što ni se slučilo, na to što nam se događa. Pa jeste. Da. Molčenje to je zaštitata. Pa problem je ovde, što smo mi svi na Balkanu izloženi turbulenciji, izloženi smo kratkom pamćenju, izloženi smo falsifikovanju istorije. I izloženi smo poplavi naknadne pameti. I svako, to je Andri zaista vrhunski video, ima to priču Petu Simonu Peta, oko Irano kukurikne i tako dalje, njega prvog zakolju. Znači, problem Balkana je što se nikada sa pažnjom ne slušaju upozorenja. Ovi naši političari, svi, oni ne shvataju jednu blagotvornost kritike. Ja kad bi bio neka vlast, ja bi više se bavio da čitam šta mi oni zameraju nego ovi što ih hvale. Jer oni što te hvale, oni će te izdati u stvari. On je Greg Popović. Da.
секоја година ги менува своите асистенти на Сан Антонио Шетери. Да. Бидејќи видат последна година асистентите почнуваат да размислуваат Da, по da, него. kao ja. Да. I nije mi više И koristan. нема е користен, бидејќи нема A критичен однос. nažalost, naši političari, oni samo traže istomišljenike, oni ne traže, pa čak imate u srednje veku, znači u jednom totalitarnom sistemu, da je sve kralj, da je sve car i tako dalje, imate instituciju koju mi poznajemo kao dvorsku ludu. Nije dvorska luda budala, nego dvorska luda institucija koja ima pravo da kaže vladaru ono što mu niko ne sme reći. Ja je bar tako doživljam. Nije to da ti sad da neku budalu dovedeš tu pa da se smejava. Ne. On tebi kaže ono što ti drugi ne smiju reći. Znači, on je institucija. Ovde, kritička javnost. Drugi je problem što se ovde ne shvata jednu stvar. Da društvo pravi državu. A mi smo izgubili društvo. Nema ko da napravi. И кои не прави. Može se država napraviti, može i država da utiče mnogo na društvo. To je prosvećeni apsolutizam, to je Evropa imala. I dobro. Nažalost, mi manje više na svojih dopadne malo neprosvećeni vladar. Кој сега прави држава на просторот на поранешни услови? Кој прави држава? Кои се луѓето кои прават држава? Правењето на држава е сериозна работа. Од Платон па наваму, нели? Си постои технологија, си постои наука како се прави. Кој сега нас не ги прави државите Србија, Македонија? Ovde prave državu onaj ko nema nikakva zanimanja najčešće. Razumete, ili ovde ne postoji razlika između oficijalnog političara i države. Сакате да кажете, Да. на пример има мајка 10 деца. И едното е паметно, вика ти ќе одиш ќе бидиш лекар. Да. Второто е помалце паметно, не знам ти ќе одиш што. Да, а да. тој што е најмалку паметно, вика Da lepi plakati. Да, ти ќе одиш и ќе правиш држава. Значи така да ве Da, negativna selekcija. I dva su tu problema. Jedan je odnos prema državi kao tuđoj, odnos prema državi kao nasilju, odnos prema državi kao represiji. Mi nemamo, na Balkanu skoro celo, mi nemamo odnos državi kao instrumentu, kao alatu, kao položaj da se nešto rešava. Mi nemamo taj odnos. Mi državu doživljavamo kao tuđu stvar. Često smo bili u ropstvu i tako dalje. Mi doživljavamo državu kao okupacionu silu koja nam remeti prava. Mi nismo svesni blagotvornosti države. A onda nismo svesni jedne stvari. Da postoji podela, postoji državni aparat i postoji tekući političari i ministri. Ja nemam ništa protiv da bilo ko može biti ministar. Da može biti krojač, bravar, nisam ja ni pred koga. Ali ne može biti državni službenik svako. Ne može u austrijskoj državi. Političari su isto korumpirani, ovakvi, onakvi. ги фаќаат со Ali проститутки, kad je on со tamo, парични kad je on tamo u urbanističkom zavodu u Beču i kad ima određena ovlašćenja i kad projektuje nešto, ne može on izdati dozvolu da se nadgradi na Hoburgu pečenjara. Ne može. Ne može da veša svako klima uređaje gde stigne i tako na istorijsko i hiljade stvari. On ima viziju. Ovde, naši političari, oni prvo uništavaju duboku državu. Oni dovode celi za sobom rep politički od šofera, sekretarice do državnih sekretara. Sve dovode i sve rade od danas sam ja mogu da radim što hoćem. Tipičan primjer je Beograd tu. Bar koji meni pozna. Znači, ovako jedan veliki grad treba da ima bar 3 prstena. 3 prstena. Imao je jedan prstan kakav takav, to je krug dvojke, čuveni krug dvojke. Sad je taj razvaljen krug, tu ne ide ni jedan tramvaj. Drugi bi bio trebao krug da bude otprilike ovo što je nekad vreme Tita projektovan i tako dalje, da ide otprilike do autokomande, ovaj Prokop. I to je drugi krug i treći krug je periferik. Ne, mi smo to razvali. Beograd je jedini grad, bar koliko ja znam, Novi Sad i Banja Luka koji su izmislili železničke stanice. U Novom Sadu je afera, neće niko da ide na tu stanicu. Ovaj grad bez železničke stanice i vozova nema, pa nije sad toliko velika nesreća. Znači, kad u jednom Amsterdamu, kad u jednom New Yorku, u centru grada je stanica, samo vozovi dolaze ispod zemlje, ovi su ovde to razvali. I sad vi gradite autopute, mjesto da ih gradite tako da izađemo iz Beograda. Tu su najviše gužve, mi pravimo Ljig, Čačak.
A sad da bi ja otišao u Čačak, odavde ja moram ići u Sremsku Mitrovicu da bi se vratio u Čačak. Jer nema periferika. Znači, ona je tamo u Beču, tačno zna. Ring je to, Girt je to, periferik je to. Idemo u grad. Ulazim na svoju kapiju broj 12 i dolazim. Znači, to je država. To nisu političari. Međutim, ovdje političari dovode svoje, oni koji su najviše lepili plakata, oni zauzimaju resore. Tamo je to drugačije. Znači, Ima može svaki tirani, svaki vladar, hoće Trump da uradi ovo, ali ima Vrhovni sud, pa možda kaže ne može. Pa ne možeš ovo, pa ne možeš ono i tako dalje. Ljudi ne shvataju znači, blagotvornost i podjele vlast. Znači, može budala da bide političar. Može. Pa dori ministar. So falsifikovana diploma. Pa ima toga i kupena diploma. No ne može budala i čovjek so falsifikovana diploma da bude del na državen aparat koja štiti. Pa ja sam se šalio, ja sam rekao za ove naše političare, bar ovdje u Srbiji, ja bi njih obavezao samo na jednu stvar. Da se leče kod onih kojima su oni dali resor. Ne da oni idu da mere krvni pritisak u Moskvu ili u Ženevu. Ne, tu ti da ideš. Tu da se lečiš. Tu. Ne. Ništa bi trebalo drugačije. Ne, ti postaviš načelnike službi, postaviš doktore koji to ne znaju. Onda ti ideš u Houston da se lečiš. To je problem što se ne shvata. U svim ovim zemljama se ne shvata. Možeš biti bogat, ali u svojoj zemlji. Rusija, recimo, tipičan primjer. Pa kakvog ima smisla da gradonačelnik Moskve postoji pola Londona? Meni bi bilo čak razumljivije da posjeduje pola Moskve. Pa ajde, nek ide uraživati. Ali da ti budeš gradonačelnik Moskve pa da kupuješ u Londonu i da živiš u Londonu, ne može to tako. Ti ne možeš ti. Jeste čuli za nekog Engleza koji ima pola Moskve? Nešto nema para. Ne bi hteo da kupi to. To je taj odnos. Odnos je, znači, razvijeni društava, ovi veliki sila Evrope, da ja otimam od drugih i nosim sebi. Sindrom Balkana ja otimam od sebe, od svog naroda, pa nosim na Kipar, nosim u London i tako da. To je znak, to rade čak i Kinezi, oni isto tako iznose kapital. Znači, to samo znači da mi nismo napravili proizvod koji će dugo trajati. Da su oni svesni, da su napravili to da je pitanje vremena kad će drugi dotmu. I ja sam i rekao to više puta. Ovdje na Balkanu svaka vlast ima svoje bogataše i svoje robijaše. Čim dođu neke, evo sad Grujevski mora odmah napolje. Ja ne ulazim u to da li je kriv, nije kriv, ja to ne znam. Nego to je model. I kogod dođe novi ima jedan dobra istorijska, da li je to tačno ili nije tačno, čuveni srpski političar Nikola Pašić, koji vladao Srbiju 20 godina i poznat je po dobru i po zlu i tako dalje, ide on po Srbiji, ovo kako idu ovi naše vođe, i sad obećava razne stvari, a ovi se žale. Ovi ne valjaju škole, ovi ne valjaju bolnice, ovi ne valjaju pute, svako bi nešto da otme, jer on nosi kasicu prasicu. Ovdje ti narod namamljuješ da najniži instinkti pobede, to što se dešava u Srbiji. Ti obećavaš nešto što je bez veze. I sad on sluša, kaže, a kako su u stanju zatvori, sad pita u svoje ministre. Kaže, predsjedniče, to je zverinjak, to tek je jezivo. Kaže, to prvo da se renovira, mi u školu nećemo više ići. Tako da to bi trebalo da piše, ljudi, nemojte to raditi. Ne, svi se vataju na tu stvar. I zato ti imaš. Znači, jedno društvo, da bi bilo smisleno, ono mora prvo da se opredeli između nekoliko principa. Prvi princip koji mi nismo se opredelili, ni vi u Makedoniji, ni u Srbiji, ni niko. Princip između efikasnosti i pravednosti. Političari manipulišu pravednošću, kao jednom vrlo interesantnom stvari, ali nema pravednosti bez efikasnosti. Ne možeš podeliti ono što nemaš. Znači, disbalans je. Neka liberalna društva, ona su efikasna, ali možda nisu pravedna. Ali zato su socijaldemokratska pristojno efikasna i prihvatljivo pravedna. To je, recimo, nikada to pitanje nije ovdje raspravljeno. Ni na nivou pojedinca, ni na nivou grupe, ni na nivou države. Drugi princip je princip kontinuiteta i diskontinuiteta. Prava velika društva su društva kontinuiteta.
Revolucionarno društvo koje mi živimo su društvo diskontinuiteta. To svaka vlast smatra da je početak i kraj svega i zato ti stalno rušiš sistem i tako dalje. Znači, neko društvo, apropo onoga što ste pitali, pa tamo je Platon se bavio državom, pa koji je rekao, demokratija ovako shvaćena, neće na dobro izaći, jer oni će vući naniže i tako dalje. Sad da ne raspravimo o toj stvari, ali nije jednom rečju pravljenje proizvoda zvanog država je baš delikatno. I imaš sad neke istorijske uzore, imaš neka iskustva, zašto nešto traje 3000 godina, a zašto se naš sistem raspravlja. Mi sada prošlost, komunističku, Titovu i tako dalje, razne su reminiscencije. Niko ne postaje pitanje, pa kako je to bilo dobro, a da je tako brzo propalo? Ама жалиме по комунизмот. Pa žalimo. Се уште жалиме по Pa комунизмот. žalimo zato što je sad to daleko, pa smatramo da smo živjeli bolje nego što smo živjeli. А живеевме ли по-добро? Не само економски. Pitanje je, туку од аспект на ne, сигурност. ja mislim da ja ne derim, to bi se Sredenost, jedan sistem. mi, uvek je stvar u percepciji da li ja živim, to je onaj subjektivni osjećaj da li ti je dobro. Objektivno posmatrano, No i mladi i u generacije. Makedoniji, ne u Makedoniji, i u Srbiji, i svagde, po svim parametrima, kojima se mogu meriti tehnički aspekt života. Sada, iako je konzumerizam, potrošnja, kako mi doživljavamo život, sada je mnogo bolje. Сега е многу Mi sada trošimo više vode, više struje, više automobila, više mobilnih telefona. Vi se sjećate u ovom detinjstvu, u jednoj zgradi jedan telefon. Имавме двојници. Pa dvojnici. Па дека он збори, ние не можеме да звониме. Ne, znači, ali subjektivni osjećaj je bio bolji. Zašto? Zato što je većina građana te zemlje Jugoslavije živjela u uvjerenju i propaganda je bila moćnija i prosto je bilo osjećaj da će sutra biti bolje i ono je tako raslo. Sada je subjektivni osjećaj i kod mene i kod mnogih da će sutra biti gore. I to je uzrok velikog ovoga nezadovoljstva i tako dalje. Jer ti prosto osjećaš da stvari ne idu u dobrom pravcu. Ne idu u dobrom pravcu. I zato je ta nervoza jedna i taj osjećaj. Drugo, ako je bilo dobro, zašto sistem nije mogao da kreira višak? Zašto se zaduživo? Zašto se raspravlja? Ako je to bilo dobro napravljeno, znači imao je 3 stupa. Imao je socijalističko samoupravljanje kao ideju, bratstvo jedinstva kao ideju i nesvrstanu politiku kao ideju. To je suština Titove politike, tako? Samoupravljanje propalo. Bratstvo jedinstvo završilo se kao što znamo, nesvrstani za nas ne postoje, a postoje neki retlovi, tako? Mi nismo. Pa kako je moguće da je nešto dobro napravljeno, tako da je zgrada dobro napravljena, kad je prvi vetar oduo? Nego je daleko, naša tragedija je velika i nama se sad čini. To je samo znak da i ona vlast, komunistička vlast, i ova današnja vlast u cijelom Balkanu, ona je usmjerena da pravi državni model za jednokratnu upotrebu. I ono je bilo za jednokratnu upotrebu. On je samo bio genije što je on podešavao ekonomski dobitak kroz dug od 71. godine i to čovjek je na vreme umro. Tito da nije umro 80. godine, da je dočekao da je poživio do 95. ne bi on tako slavno bio saranjen. Ne bi uopšte, zato što bi se ogolilo. Jer kad uzmete stepen zaduženja kao, ne možeš ti sad ovako, jeste Jugoslavija bila zadužena država, ali kad ti uzmeš cifru od 15-20 milijardi dolara, to nije ništa, sad su svi duže 150 milijardi. Nego drugi je to bio novac, drugi je to bilo kupovna vrednost i tako dalje. A ljudi zaboravljaju da čim je Tito umro, žalost još nije prošla, došla je kriza spoljnog duga, došao je par nepar, došlo je da nema kafe, došlo je ovo ono. Suština propasti komunizma, kao suština ovoga što mi danas živimo, nesposobnost sistema komunističkog da na vreme vidi i da na vreme otkloni kvar. Samo vidimo posmet. Problem današnje Srbije, problem današnje Makedonije, problem današnje Hrvatske, što mi također nemamo društvenu kritiku da na vreme vidimo da stvari ne valjaju.
I što se svaka kritička misao suzbija u korenu, a društvo koje nema ventil da vidi šta će se desiti, to je ko da ideš na more bez vremenske prognoze. Pa šta te zadesi? Tako mi plovimo bez kompasa, bez vremenske zone, bez osmatranja, nas vođe na Balkanu vode ručno. On vozi to pa dokle stigne i dok ga neko ne zbaci, ne otme mu volan. Znači ovdje nema, ovo je bar meni Srbija liči da je to jedan kamion koji je pretovaren, motor je mali i u kvaru je, ovdje se otima ko će držati volan i mi mislimo sad ako Vučić vozi, da je on tako genije da može bez benzina, bez tehničkog pregleda, bez ičega da vozi i on nas svaki dan ubeđuje u to. Možda je on genije, ali da je ne znam kakav genije, taj model ne valja. Ne valja model koji ne izvlači iz potencijala maksimum svakog pojedinca. I ja sam i napisao i stojim za toga. Onaj ko tvrdi da radi 24 sata, taj ili ne zna da radi, ili pak priča da radi, a ne radi ništa. Onaj ko radi od jutra do sutra, on je večita sirotinja. To su seljaci u Sudanu, to smo mi sad ovdje, a ovi tamo u Švedi, oni ne rade već petkom, jel tako, danci. A mi radimo dan, noć i tako dalje i gdje smo mi stigli. Znači, suština je da se napravi jedan efikasan sistem koji je baziran na znanju. Ti imaš Balkan, nama je mantra, oni se sa nama šegače. Pa najbolja po parametrima je Makedonija, Svjetske banke. Najbolja. Razumijete, kako je to onda, mislim, mi znamo kako je. Prema tome, oni ljudi nas analiziraju, pišu izvještaje, oni se zanimaju za nas, oni se sa nama bave kao profesijom. Ja mislim da njima nije ni stalo da se reši, jer ako reše moraju ići u Afganistan, tamo je gadno, bre, oni ujedaju tuku, u Etiopiju. Ja sam sretao te ljude koji su po Balkanu bila 90 godina. Pa oni kažu, ovo je čarobno, lep narod, blagoglagoljiv, dobra hrana, mislim, zadovoljstva telesna, vrlo pristupačna i tako dalje. I oni se, bre, ovdje navikli, oni neće ni da idu. Oni kad bi rešili ovo, oni moraju da idu. U Afganistan. U Afganistan, tamo, bre, oni hoće da ubiju. Pa ovdje, kome je falila dlaka s glave? Od ovih posrednika. Kome? Nikome. I ženi najedu tuka. To je vrlo lep narod u svakom kušneri, tako nam. Pa sve je to, razumiješ, oni se sa nama bave kao delatnošću. Oni se sa nama bave kao advokati koji brane nekoga, pa sjećate se one stari što su, sin je postao advokat, kaže, tata, rešio sam onaj slučaj koji vuče već 30 godina. Kaže, moj sin, ja sam tebe školovo, jer ti kad rešiš jedan slučaj moraš ići na drugi. Znači, o nama se to dešava. Mi smo se namestili da se sa nama bave. Drugo je pitanje da li hoće čak i da reše. Jer uvijek treba upirati prstom. Ako ne budeš dobar, bit ćeš kao Srbija, bit ćeš kao Makedonija. Vi ste tipičan primjer šta se desilo. Jeste sve uradili što strašno i šta je bilo? Nego smeni ime to. Ništa nije bilo. Nego smeni ime to. Da. Ono što vika Andrić i vi ще го парафразирате, дека сигурно сте во молченешто. Ние молчевме, па дури на референдумот молчевме, не излеговме. И ни го сменя името. Da, pa ne. Ili geostrateška je to stvar. Da. Kao što sam ja tvrdio, kad je bila grčka kriza, ljudi, kad padne Grčka, pao je NATO. Evropa je, Grci imaju, što kažu, pravo na Evropu. Pravo. Pa jesu dali Evropi Aristotela, pa Platona, pa Arhimeda, pa ovo, pa ono, ja kako mi Srbi, šta smo mi dali? Dali i par u Hagu. Ta smo dali i dali... Milošević i Šešelj. Ta smo dali sada. Ovi su ljudi u bazi, a isto su nam magarčeni. Ali oni su nam magarčeni Evropu. Oni su njima uzeli te pare. Oni su njima dali kredite, oni su pokupali robu i sad neće Grci da vrate to. Ali su došla olimpijada, pa su nemačke firme rade aerodrom, radi mostovi i tako dalje. Pa koliko košta most na Patrasu? Košta duplo koji ovi naši. Da. Nego što treba i na kraju ko ide preko Patra. I tako dalje, i tako dalje.
Mi smo izloženi jednom geostrateškom pretumbavanju stvari i zato bi trebalo mnogo da se raspravlja o svim etapama. Ne smiješ ništa raspravljati. Pa evo Srbija. Jer 7 godina mi idemo u Brisel. Ja sam pre 5 godina to napisao. Izgleda peški trnavte. Pa da, ovaj čovjek leži na podu tamo, avioni idu tamo vamo i šta smo, gdje smo sad došli smo gdje smo i bili. Znači, mi smo došli tamo gdje smo pošli. To se tako ne može rešiti. To se tako ne može rešiti. Dobro, profesore, kako je formirana oligarhijata? Vi jedan del na vašата karijera i u privatizacijata učestvувавте. Kako je formirana oligarhijата? Не само Србија, туку и на просторот на поранешна СФР Југославија, овие тајкуни. На кој начин се формирани? Pa ovdje se stvari, vi imate dva načina, 3 načina da jedan narod i pojedinci budu bogati. Prvi je da se otme. Ne može svako da otme. Otmaju Englezi, otmaju Ameriku, zna se ko otima, otimo je Rim i tako dalje. Mi nismo mogli da otme. Drugi je način da se nešto uradi, da imaš neke velike resurse. Pa nešto uradiš. Arapi imaju naftu, Rusi imaju naftu, ovi imaju to. Mi to i nema. Znači, тоа нема. Treća je da radiš. To nismo mi tome skloni, to će Kineze, hoće drugi, oni rade. I četvrta je stvar da bude tranzicija. I tranzicija znači ovo je redistributivno društvo. Ovdje se samo preraspodeljuje, razumete, jedan sve manji i manji rezervoar se preraspodeljuje i zato je tenzije neprekidno rastu. I tačno se zna kako dođe koja garnitura, da je ona uzima. Ja znam, kad pratiš završne račune privrede, vidiš koje su firme i u plusu, koje su u minusu. Evo uzmite 2 primjera. Jedan je primjer 90. godine, najrentabilnija firma u Srbiji je bio neki Progres Gas Trading. Na čelu toga je bio Mirko Marjanović, predsjednik vlade. Progres i Progres Gas Trading. Sada je Progres u stečaju, Mirko je umro. Sad su neki drugi progresi. I svaka garnitura ima svoje eksponente i ovdje se pretače. Ono što je jedan narod, najvažnije je da se zarađuje na znanju. Takvi slučaje ima u Srbiji, ali vrlo, vrlo malo. I kad inovacija bude, šta se dešava? Ovo što startup. Kad se pokaže jedna ideja, kao što je ovih par preduzeća u Srbiji koji su blizu milijarde, inovacije odmah preuzimaju veliki gigante. Oni crpeju od nas i ti počneš sa inovacijom i onda ti je on preuzme. Tesla je smislio motor, jel tako, neizmeničnu struju, ali preuzeo Westinghouse. Ti sad smisliš neku inovaciju, ali tebe čeka takav je raspored snaga. Jednom rečju, znanje je ključni resurs jednog naroda, a kako se mi odnosimo prema znanju, to znamo i vi i ja, i Srbi i Makedonci. Mi smo razvalili ono što je stup jedne nacije, to je obrazovanje. Cijelosno. Sve. Prvo su propale osnovne škole, najlošiji đaci idu, plate male, nikakve i tako dalje. Znači ti nisi postavio jedno pitanje. Ako onaj ko proizvodi čoveka, to je učitelj, koji te uči da piše, ako je on tako porižen i da je on ispod onoga ko popravlja kazane, pa ne može to da funkcioniš. Pa je onda srednja škola se raspala, sad se raspao univerzitet i ti samo sada ti ostaje da vapiješ za manipulativnom industrijom gdje možeš zaposliti ljude bez znanja. Znači, evo strateški, mi ovo što stimuliše investitore, tu nikakva škola ne treba. Tu treba da čovjek da bude zdrav, da ima koordinaciju, kognitivne sposobnosti i to obuka traje 15 dana. Tu traje 15 dana da ti... Ние, значи, двата столба ги уништивме. Тоа е образование и тоа е црква. И црква, да. Да. А црква е... Образованието има се поише факултети, а се помалку паметни луѓе. А црквите се поише градат цркви, купуваат джипови, мерцедеси и така натаму, а се помалку верба. Pa evo primjera radi zašto je obrazovanje, ali to je opet pitanje koncepta, pitanje pristupa društva. Dva su principa tu strašno važna. Za opstanak nacije, naroda, civilizacije. Koja su međusobno se često smatraju se da su antagonističke, a nisu. To je princip sumnje i princip vere. Obrazovanje je bazirano na sumnji.
na aktivnom odnosu čovjeka prema prirodi, prema društvu. Sve nauke su, pazi čovjek sumnja. Da se sumnjavate. Pokušaj da uđeš u suštinu stvari. Mi svakoga ko sumnja, bilo šta, mi njega proskribujemo. Crkvi je ostavljeno pitanje vere. Mora čovjek vjerovati nešto u zagrobni život, u raju, pitaj Boga, u đavola, anđela i tako dalje. E sada mi kroz školu tražimo veru. Kroz društveni život tražimo veru. Tražu da verujemo vođi. A ne da se sumnjavamo. Ne da se sumnja u vođu. I onda imamo jedan nakaradan sistem. Tamo gdje treba da verujemo, nemamo u šta verovati. A ovdje gdje treba da sumnjamo, mi pravimo božanstva na zemlji. Božanstva na zemlji. I svi to pravimo. I svakog dok je vlada, on je božanstvo i on je prvi, da bi poslije svi završili tragično. Ta dva principa kad se dobro razlože, ona rezultiraju u jednoj fiziologiji društva. Kako mi funkcionišemo. I nekoj anatomiji društva kroz institucije. Institucije znači da postoje stepence koje vode do neke tačke kod koje se ti penješ i da ti s tim stepenicama siđeš kad dođe vreme i kad dođe okolo. Ne, ovdje kogod ide stepenicama gore, on ruši za sobom bilo kakvu konstrukciju, misli da će već ostati na vrhu i zato mi nemamo na Balkanu izbore, mi imamo prevrate. Kad se neko ispentra, on ovoga ili baca ili taj beži, je li tako? Znači ti nemaš, u srpskoj istoriji nemaš 3-4, ali ovi su i nebiti koji su prirodnom smrću završili. Ili bez nekog velikoga progona moralnog i tako dalje. Kako što velat nelijevo Italija, gdje italijanski bankari ili završaju u zatvor ili se samoubivati. Ne umira su prirodna smrt. Ali engleski umiru prirodnom smrću. Pa dobro se ima strike. Pa da, napravljen je sistem. Napravljen je sistem da ti izgubiš kolonije, a da oni dođu kod tebe da ti daju pare. I da svaki Indus i dan danas želi da kupi stalnu doru. Da svaki Rus želi. Grmi Putin ove, ali kupuju tamo. Znači, šta Englez prodaje? Prodaje sistem. Prodaje sistem zasnovan na pravilima igre na sigurnost. Da li je to tako? Možda i nije. Da li većina veruje da je novac siguran? Pa veruje, jer on je to tako napravio. U Švajcarsku je lako doneti, teško izneti. Primjer, Švajcarska je trezor. Čak reza pa hljeb, je bio najbogatiji čovjek na svijetu. Je li na kraju izbačen iz hotela, nije mogu da plati račun? Ne možeš ti tamo da digneš, samo možda daš. Ali on se i dalje predstavlja kao takav. Znači, to je taj odnos prema valuti, prema sigurnosti i tako dalje. Ti pričaš o državi, a nećeš da investiraš u svoju zemlju, nosiš napolje, nećeš da štediš o svom novcu, jer ga kvariš, non stop i muljaš i tako. Postoji 10 tačaka. Kad bi se to mi sporazumeli o tome, mi bi napravili proizvod država. Mi to nećemo, mi shvatamo, mislimo da je preki put pravi put. Ne kaže narod preko preče, a okolo bliže. Mi nećemo okolo, mi imamo sve preka rešenja i onda se mi vrtimo u krug. Bar mi Srbi. Site na Balkanu. Pa svi na Balkanu. Pa dobro, Slovenci su se upakovali u Južnu Austriju, to otprilike, to da je i mesto. Ovi drugi ne mogu to da urade. Ne mogu ni Hrvati to da urade što misle. Ne mogu Česi. Ja sam skoro bio u Karlovim Varima i sad Česi su protiv Rusa i tako dalje. I prelep je mesto. Ja šalim se, ja sam takav čovjek. A Rusi sve pokupali. Ja kažem, ljudi, oni dolazili na tenkom ili s paravani. Mislim, ne možete vi njima ništa, jer oni imaju tu snagu. Sve vile su ruske i sad ovaj grbi. On je Čeh i on kaže, mi smo se za njih oslobodili, ali sad oni imaju pare i kupuju to. Rekao, ljudi, takav je raspored snaga i tako dalje. Mali narod ima jedino šansu da o to malo potencijala kreativnog zadrži za sebe, mi ga nešto sve trošimo. I to je suština. Možemo se mi ponositi Teslom, Pupinom, Srbi, Novakov, Đoković. Niko od njih ne živi u ovoj zemlji
ne plaća porez u ovoj zemlji, ne vidi sebe. Tesla je završio u Njujorku, Pupin je završio u Njujorku, ovaj u Monaku i tako. Objektivno je to problem. Neki su bili veliki rodoljubi, primjera radi. Vrlo je interesantna biografija Mihajla Pupina. On je zaista bio rodoljub. To Tesla je bio ezoterik. On je napravio dom, u tom svom selu i dvoru. Dao fondaciju, da se uče seljaci, tako da ja sam skoro bio, pa to nema struje u Pupinovoj rodnoj kući. Taj dom je propao, niko to ne održava. Niko to ne održava. Znači, čovjek je hteo da u svom kraju donese prosvećivanje, nije ga donio. Završio je, to tako je što je završio, neko seti pa mu dao ovdje ulicu. Znači, ali on sebe nije mogao da proizvede ovde. Znači, da napraviš državu u kojoj da bi uspeo moraš da odeš. To je opasno. I to se nama sad, ne dešava se velikim pojedincima kao što su oni. Sad se dešava da običan moj student kaže ja ovde nemam šta da tražim. I što je rekao Vladika Grigorije, idu ne trbuhom za kruhom, nego idu glavom za dostojanstvo. Ne možeš ti više to trpiš. Ova naša emigracija nije ekonomska emigracija. Nije iz nužde. Ona je iz stava. Ja desetine i desetine ljudi znam. Intelektualna emigracija. Ne zato što ovdje nisi imali pare. Ja znam ljude koji imaju sve u Beogradu, ne može više da trpi. Neće. Ima osjećaj bazične nesigurnosti. Ne vidi sebe tu. A neće ni tamo biti sretan. Tako je. Teško može da. Slijedi ovo što je slučilo sa Kina. Korona, epidemija, pandemija. No udar li je Kina? Se smete da Kina ima zagubi pogolimi od 500 milijardi dolari od ova, što se napravi svega. Ova panika. A ovo, mislite, na berzi ovo? Da, ova panika, psihoza, okolo to je virus korona. Što je Kina u ovom momentu? Kako vi Kina ekonomski je gledate? Pa to je, sad vi pokrećete čitav niz velikih pitanja od koje je teško ovako u ovoj formi odgovoriti i ja mogu samo svoje impresije da govorim. Da. Kina se smatra čudom, međutim ja mislim da Kina ima čitav niz problema koji će izbiti na površinu. Strateški, manjine, teritorija. Vi kad imate vi imate centralizovane sisteme koji su strašno efikasni u jednoj fazi. U drugoj fazi oni postaju neefikasni. Vi imate sistem zasnovan na jeftinom radu i na masi. Imate jedan dobro izabran model da vi, kupujući tuđe znanje, vi se namamli oni da dođu kod vas, da vam daju tehnologiju, vi ste za uzvrat njima obećali jeftin rad i dali ste jeftin rad i sve svoje viškove ste usmjerili u američke obveznice. Vi ste kupili preko finansiranja američkog duga znanje. I to je Kina uradila fantastično. Sada, šta se dešava u Kini? Kina je zemlja koja ima ogroman unutrašnji dug koji može eksplodirati. On ima dva načina. Jedan je da će ljudi potraživati sve veće i veće plate. Jer putuju, otvorili su se, vide i tako da. Kad plate počnu da rastu, jel tako, produktivnost i efikasnost će padati. Ja sam lično video u Kini takve investicije Kina je po mnogo čemu fascinantnija od Amerike. Američki autoputevi su bez veze, pruge su nikakve, ali su zato nosači aviona dobri, jel tako? Da. I bombarderi. Kina gradi neviđene železnice, neviđene infrastrukture. Kina ima, ja sam viđao te gradove, vi imate gradove koji mogu da prime 1,5 miliona ljudi, 2 miliona, završene do kraja, zgrade, obdaništa, semafori, fontane, nema noću ni jednog svetla. Država je finansirala ljude da grade gradove, ove preduzimače, da nauče kako se prave zgrade, da tu svoju klasu podrži subvencionisanim kreditima, da napravi industriju građevinskog materijala, da napravi miksere, da napravi ono i sad oni su to napravili. Da bi oni prodali te stanove nekome, moraju da plate, da idu da se pojavi srednja klasa, koja to može da kupi. To se još ne dešava u velikom delu, jer dešava se pada neefikasnosti
I drugo, srednja klasa traži čitav niz drugih prava. Ne traži ona samo 100 kvadrata i kupatilo. Traži ona i pravo na političko delovanje, pravo na ovo, pravo na ono, pravo na kritiku, svašta ona traži. Razumete? Sada njima je ekspanzija s polja. Zašto su oni navalili put svile? Zašto su oni kupuju Afriku? Zašto oni penetriraju, zašto grade naše autopute? Sad taj ogromni potencijal koji je stvoren na bazi duga, on mora negdje da se uposli i oni će zaista penetrirati Evropu. Svi pokušavaju da se igraju sa Kinezima, ali oni imaju 5000 godina. Oni imaju tu jednu bazičnu stvar, trajanje. Trajanje, niko ne traje 5000 godina, oni samo traju. Egipat traje 2000 godina, Rim 1000 i gotovo. To je jedna ozbiljna igračka i ja mislim da je to nacija koja dolazi. Da li će oni uspjeti da ih razvale teritorijalno, da potpujdaju manjine, da potpujdaju ovo? Nije džabe Erdogan pozvao ove iz Hadžgara na proslavu muslimana i tako da je tako. To je jedna geostrateška igra, ja mogu samo da govorim svoje impresije. A ovo što vi mene pitate, ovo što se desilo na berzama, da li je to Kina uradila namjerno, da li je taj koronavirus izmišljen ili nije, ja sam tu zaista laik, ali mislim da nije opasna stvar ili je naš Dačić je bio, on ima takav imunni sistem da njemu ne može ni koronavirus. Njega ni možeš s vlasti da skineš, ne vrede ni ovi, kako se ovo, virusi neće na njega. Jer sad je bio pa kaže, nema šta, on je došao zdraviji nego što je otišao. Putin i Rusija. Kako da je definirane? Pa Putin se morao desiti Rusiji. Rusija je specifična zemlja, to je takozvana, to je Marks govorio orijentalni, to je azijski način proizvodnje, to je jedna orijentalna, to je jedna despotija. I to je prirodno stanje Rusije. Ja prosto mislim da Rusija ne bi ni mogla da funkcioniše, ona funkcioniše kao prosvećeni apsolutizam. I vi kad pogledate rusku istoriju, ona je u stvari jedna uvijek autoritarna država. Ona je autoritarna država od Ivana Groznog, pa Petra Velikog, pa Staljina, pa vamo tamo, pa Putin. To je jedna autoritarna država. Tragedija Rusije, kad na njeno čelo dođe prosvećeni autokrata, onda ona skoči gore. Kad dođe neprosvećen, ona propadne. Znači, ona nema institucije. Institucije su, to je taj način vladanja. Da li bi ona mogla biti demokratija u nekom zapadnom smislu? Ja mislim da i čak i ne bi mogla. Ili je to toliko ogromna jedna država, pogotovo Sovjetski savez ne bi mogao biti. Ajde sad je Rusija kompaktnija na neki način, ti možeš to da usaglaš, tako dalje. Isto je pitanje da li Kina uopšte može biti demokratija. Da li bi ta demokratija koju mi kitimo raznim epitetima, a ne čitamo šta je Platon rekao o demokratiji i tako dalje, pitanje da li bi Kina može biti demokratska država. To je pitanje. Ali ono što je problem nas, da se vratimo, prirodno je stanje da Rusija bude autoritarna država. Prirodno je stanje da se Putin vozi oklopnim automobilom kroz Moskvu ili helikopter. To je prirodno stanje. Kao što je prirodno stanje da švedski kralj ide biciklom ili srpski predsjednik ide biciklom ili makedonski, a ne da se vozi u blindiranom Mercedesu. Znači, mala zemlja mora biti demokratska, mora biti socijaldemokratska, mora biti otvorena i transparentna. Mala zemlja, mi se znamo. Ova velike, ogromni aglomerati, to vrlo poželjno funkcioniše kao tiranija. Ako je prosvećena, idu naprijed, ako je neprosvećena, ide nazad. Prosto je to drugi model. Tragedija Balkana je što hoće i makedonski premijer da se ponaša kao Putin, što hoće srpski kao Xi Jinping. Pa ne može da se ponaša, prosto nije prirodno to. Zato ove evropske zemlje tipa Litvanije, Letonije, Estonije, Danske, oni su našli neki modalitet gde se može iz tako male populacije izvući maksimum i izvući proizvodnja po čoveku koji je desetostruko veća nego i kineska, nego i ruska, nego i američka. Znači, suština je koliko čovjek može pojedinačno proizvesti. Ti stalno barataš nekim stvarima koje, pa najjednostavnije po glavi stanovnika. Jesi na 5000 ili 50.000. Ti možda pričaš o hiljadama uspeha ili neuspeha, svodi se na to koliko prošla Srbija proizvede viška, koliko prošla Makedonija. To je mera. To je mera što kažu, kao što je mera za proizvodnju masa. Ja sam sezam, koliko vredi kilo krompira,
ili kilo iPhone-a, ili kilo BMW-a, ili kilo Fantoma. Tačno se zna, ovo kilo je 10 evra, a ovo je 1000 evra. Ili 10.000 evra, ili 100.000 evra. Suština je u tome. Znači, u komunikaciji čovjeka i prirode to je to. To mi ne pokazujemo. Kažemo, ljudi, pa mi ne možemo proizvesti. I onda ti pričaš o razvoju, o napretku i tako dalje. I tamo jedan čovjek proizvede ovdje ko čitav grad. Jedan čovjek. I na jednom imanju proizvodi ko čitavo naše selo, je li tako? Iz hektara izvuče toliko i toliko vrednosti, tona i ne može. Prema tome, to su sve jednostavne stvari. Jednom rečju, mali narod nema šanse da uspe ako odnos prema znanju tako, ako odnos prema državi takav i ako odnos prema društvenim vrijednostima takav. Nažalost, na te 3 tačke svi ovi narodi na Balkanu ne postavljaju ta pitanja. Ne postavljaju. I zato se mi vrtimo u krug, zato smo mi tu, zato smo mi u Karadžićkom delu, ne samo zbog geostrategije, nego i zbog ono što smo mi uradili sami sebi, i Srbi, i Makedonci, i ovi drugi, to nam nisu uradili drugi. Mi smo gore uradili prema sebi. To što će se oni uradili prema nama, to bi je razumljivo. Ja nisam ni očekivao ništa bolje. Ali da oni naprave ovaj haos u obrazovanju, javnim službama, u poimanju naroda, šta treba raditi? Pa to ste vi, mi sami sebi napravili. Pa nije Megatrend nama došao tek tako. Nije vama došao, ja mislim da ima više univerziteta Всеко е село. nego pošti. Секое село има универзитет. Па, Да. За да не се мачат луѓето да доаѓаат у Скопје. Да може дома факултет да си учат. Pa da. Тоа беше Distance филозофија. learning Да. se to zove. И ние штанцавме дипломи, печатевме дипломи. Pa strašno je, strašno. Imamo- Stvarno je ponižavajuće. Ja po tom ohridu gleda, pa tu koliko ima burekđenica, toliko ima univerziteta. Апсолутно, Па, мислим, ја не ние могу имаме да- најмногу дипломи по глава на жител, Ozbiljno. па дупло повеќе него во Америка. Мислам, ако ќе седнете да броите Америка со 350 милиони, нема толку универзитети. Ima колку- Amerika 2.500 univerziteta. Па добро сега. Ali Тоа Makedonija е, ima тоа е, dosta. тоа е цел која ќе се стремиме да ја постигнеме. Ne, ние. ali veća je tragedija od broja univerziteta. Amerika ima mnogo univerziteta, nego nisu svi isti, ima gradacija. Pa ima mnogo klubova, ali ne igraju svi u prvoj ligi. Ovdje kod nas, oni iz 3. lige, oni su glavni. To je problem. To je problem. Amerika ima 10-20 univerziteta i ne može se to desiti, tačno se zna, tačno se zna ako to završi šta te čeka. Ona ima te divlje univerzitete koji su domaću upotrebu ili da izvoze vamo pa da imaju afilijacije po svijetu. Pa Englezi su to smislili. Ali što smisle druge? Hoće oni da imaju fakultet medicinski u Sudanu po svom programu. Ti platiš royalty i tako dalje. Pa onda drži ovi nastava, Englezi pitaju. Ali da ti dođeš da lečiš Engleza, to ne može. To ne može. Ti lečiš dole u Sudanu. Ti si tačno odvojio. Ili možeš da dođeš ako im zatreba, ako što im sad trebaju lekari Nemcima. Pa sad se odjednom sve diplome iz Srbije i Makedonije priznaju, ne znam iz Makedonije i Srbije se priznaju, a pre 5-6 godina nisu se priznavale. Znači, prosto se to podešava. Зошто се распадна СФРЈ, Југославија? Pa zato što nije imala rešene te bazične paradigme na kojima funkcioniše. Nije imala rešeno pitanje. Bila je zasnovana, to je bila partijska država. Nije se našlo, građanske države imaju neku koheziju. Građani su, ja mislim, i danas bi bili za neku, ne daju političari. Jugoslavija se raspala, prosto je, Jugoslavija jeste veštačka bila tvorevina. I uspeh Jugoslavije, te Tite Jugoslavije je bio geostrateški zato što se našla između istoka i zapada kao meki trbuh komunizma. Bila je privilegovana. Ja lično mislim da je politika nesvrstanosti nije Titov izum. Da je to geostrateška stvar. Evo kako ja sada to logiciram. Ima tamo u Triru gradu gde je Marksova kuća. Pa sam ja, ne kao Marksa, nego kao znatižar čovjek išao u Trir da vidim tu kuću. Prvo, to je ogromna kuća, to je advokatska familija, to nije nikakva sirotinja, bre. To je 3:4. Ima gore globus, ima jedan, bar je tad bio, kad sam ja bio u Triru.
Znači, Trier je interesantan i za nas, jer Konstantin je odrastao u Trieru, stvari. To je baš, to su vrata Rima gore. I sad ima karta jedna i ja sad gledam tu kartu i crvenom je bojom obeleženo komunistička i prokomunistički režim u tom vremenu. Drugo svjetsko rat. Pa to sve crveni, Bog. Rusija, Kina, Indonezija, Vijetnam, Kambodža, Egipat. Pa i to je Boga šta, Meksiko dole, pa nema šta. Znači ti imaš globalno ta komunistička ideja ili polukomunistička i ruska ideja, zapatla se to Kuba, sve se to crveni. Kako ti to razvaliti? Taj Ho Chi Minh, svi tu naši prijatelji, svi su oni preko Moskve došli tamo. Mao Tse-tung, ovo. Ti si napravio treći model, nesvrstani. Gde se oni odriču Moskve, na neki način, i odriču se Zapada, kome još nisu ni pripadali. Tako. I onda ti polako razvaljuješ taj čelični blok. Jugoslavija je predvodnik toga, ona je meki trbuh komunizma. Nikada nije javno saopšteno ogromni novac koji je došao u Jugoslaviju. Ostalo je Trumanova jaja, nije to samo pomoć. Vojni programi, tehnologija. Ti tajno izvoziš tehnologiju prema ovim zemljama preko Jugoslavije. Kao što smo mi izvozili sankcijama prema Makedoniji. Da nije nikada, Makedonija više nije zabeležila stopu izvoza, neko su bile sankcije Srbije. Tako? Tako. Što sad ne izvozi toliku količinu nečega. Prema tome je napravljen jedan geostrateški model kako da se razvali taj sistem. Pod idejom ovom, onom i tako dalje. Jugoslavija je razvaljena, normalno. Ali ona nije bila zasnovana na građanskom principu. Ona je zasnovana na partijskom principu. Ona je država jednog čoveka. Kad je on umro, on je simbol narodnog jedinstva. Mi smo razvili građansko društvo. I ovo движење на неврзаните, сметате дека е стратегија да биде растурен тој систем, цел свет да припаѓа на Русија или да припаѓа на комунизмот? Da. To ja mislim da je to bilo namerno na neki način, ali to je prirodno da oni hoće. Da. To mi se čudimo zašto oni hoće. To и кај нас се случува сега, имаме две големи партии. Pa što bi Johannes Hahn želio da vi bolje živite? On čovjek radi, to dolazi dole, bavi se vama, nama je. To и кај нас се случува. Се имаме две доминантни партии 30 години. Народ е незадоволен од едната и од другата, како што не биле од Русија, не знам, од Америка. Да. И се треба да се формира некој трет пат. Тоа тешко оди, тешко се прави, значи стратегијата на неврзаните мене ми личи на стратегија ни курто ни мурто, да не биде ни една ни... Pa to i ne može, da. Pa to je pitanje, ono što su pričali na početku, to je pitanje smera. Smera, движење. Da. To je pitanje za Srbije. Da. Mi Srbi imamo razne mitove, a jedan od mitova, da li je to rekao ili nije rekao, to je čuvena kao rečenica Svetog Save, da smo mi Srbi zapad na istok, a istok na zapad. I to mi sad se svi čudimo da je to lepo rečeno i tako dalje. Ali opet kad ti to analiziraš, da li je on to rekao ili nije rekao, pa kako je to moguće? Ti si ni tamo ni vamo. Mi smo između istoka i zapada. Mi smo između dva velika naroda. Ja sam imao neko predavanje, tu ima neki poslovni klubovi, pa sam se vratio iz Turske, a to je nemački poslovni klub. Me angažao nešto da ja kao ispričam. Ja šta da im kažem? Ja rekao, ajde. I ja počnem da se sećam, mi Srbi smo između ta dva naroda. Mi baštinimo i od jednog naroda i drugog. Sve reči koje simbolišu udoban život, luksus, zadovoljstvo to su iranske reči koje smo mi primili preko Osmanlija. Jastuk, dušek, berak, sevdah, bašča, ovo, ono, sve to, čorba, sve to tako. Kažem ja, ljudi, mi smo od njih dobili to, a od Nemaca šta smo dobili? Dihtu, kupu, šrapcigar i tako. Znači, mi smo podeljeni kao društvo. A istovremeno, u ratu smo najviše sa ta dva naroda, koji su nam najvažniji. Kad Turci pođu na zapad, oni nas gaze. Kad Nemci pođu na istok, oni opet nas gaze. Pa kada ljudi, a nismo se opredelili. Neki su se opredelili, ovi odmah su, čak i Bugari, odmah dođu Švabe, oni su za Švabe, dođu Rusi, oni su Rusi. Znači ti imaš potpuno ludilo da Bugarska, koja je 44. ušla u komunizam, može da kaže njet Putinu, sad ne da gasova, da mi ne možemo ništa.
da Bugarska uđe u Evropsku uniju pre Srbije, recimo, primjera radi. To niko nije očekivao. Ili pre Jugoslavije. Ali prosto je to tako. Da li mi to treba da radi ili ne, to je vrednostno pitanje, ja to ne mogu da se opredelim. Ali objektivno, istorija se sa nama poigrala. Ili recimo druga velika misao, filozofska, koju mi baštinimo, Njegoševa, kaže neka bude što biti ne može. Pa kako može biti što biti ne može? Znači, prosto to lepo zvuči, ali kad se to analizira, to vuče tebe u imaginarni svet, u svet koji nije ovozemaljski, to ni nije mislio. Ali mi živimo jedan ovozemaljski život i mi nemamo. Treća tragedija Srba, što mi o sebi što mislimo, to niko o nama ne misli. Mi se stalno pačamo u velika pitanja i tako dalje, velike probleme i stalno bolujemo od manije veličine. Ni manjeg naroda, ni većeg samoljublja. I što god napraviš, najduži most, najveća zgrada, najveće ovo, najveće ono i tako dalje. Nepotrebno je da se opterećavamo time. Mi treba da se vratimo na jedno grčko načelo koje je važno, koje je ovdje zagubljeno, to je spoznaj sebe i drži meru. To je jedno načelo Delfima, to piše. Nisu džaba ti Grci koji su stari Grci, nisu to ovi Grci, ali oni i baštine. Da. Nije to, ali oni i baštine. Mi nismo spoznali sebe, a još manje držimo meru. I to plaćamo. I stalno turbulencija, stalno gini i gde si došao? Došao si zemlja koja je najviše propatila u Prvom, Drugom svjetskom ratu, da je sada nije deo antihitlerovske koalicije. Pa to je stvarno, to je teatar apsurda. I sad stoji tamo onaj naš Vučić koji je onako lep čovek, visok je, divan je, stoji u trećem redu. A Hašim Tači stoji, pa mislim, bez mene, Albanci su bili, bre, uz fašizam. Objektivno, mislim, ta je teritorija bila. Kako i Bugarite. Voli, kako i Bugari. Hvala puno. Hvala puno. Ovo беше емисията во Центар, јас сум Васко Евтов, почитани гледачи. Пред да одјаваме на емисијата, да ви најавам ново дружење во недела во 22 часот. Имаме ексклузивно интервју со Филип Петрос, ке трае некаде 1 сат и 55 минути. Многу работи ќе се отворат, многу работи ќе се кажат, многу луѓе ќе се најдат погодени, многу нејасноти ќе бидат осветлени, значи ќе имаме едно ексклузивно интервју, типот на интервјуто со Љупчо Палевски Палчо, ако не и подобро од тоа интервју. Значи до недела во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.